Ao ke a o dumedisa ka nnete ngwaneso e motle. Mmu e motle. Ke o amohela lenaneong lena la rona le monate channel ena eo ka yona hona tjena re sebetsanang le Evankgedi ya Mareka. Mme ka jeko lena re tlo nka Mareka kgaolo ya 5 temana 21 ho isa temana 24. Ke sentse ke kopa o e bale. Ke re Mareka kgaolo ya 5 temana 21 ho isa temana 24. Thuto ya kajeno ke thuto ya 37. Sehloho sa yona ke rata hore re tle re ke kopo e kgethehileng ho tswa ho Jairus. Kopo e kgethehileng ho tswa ho Jairus. Ke itse ke Mareka kgaolo ya 5 temana 21 ho isa temana 24. Mme o ka betso wa sheba ho Matteo kgaolo ya 9 temana 18. Le ho Luka kgaolo ya 8 temana ya 40 ho isa temana 42. Ke a leboha ngwaneso, ke a leboha. Mohi ha re qetella thuto ya 36 re ne re tshwere dinto tse pedi tse kgolo. Ya pele e ne le hore naha ya Decapolis eo re seng re elelletswe hore Gerasene e ka hare ke monyametsana eo ya naha ya Decapolis. Ho qala ka motsana o wa Gerasene, jwale naha eno e bolellwa ntho tse kgolo tseo Jesu a di entseng. Ka mantswe a mang, naha ya Decapolis e se e qadile ho fumana Evankgedi ha ele mona e bolellwa ditaba tse kgolo tse entsweng ke Morena Jesu. Mme batho ba ntse ba hlahelwa ke ho makala, ba ntse ba makala. Mohlomong ba makala ka lerato leo le lekalo leo Modimo naheng a ba ratileng ka lona naheng ya bona. Taba ya bobedi ke hore beng ba dikolobe tse wetseng selomong tsa ba tsa wela lewatle, bona ba kopile hore Jesu a tlohe naheng ya bona. Ke ntho tse pedi tseo itseng ha re qetela thuto ya 36 re ne ntse re bua ka tsona, hore batho ba motse ono beng ba dikolobe ba ile ba re atjhe ntate tswa ka ha motse wa rona. Empa ha ele motse ohle kaofela wa Decapolis, jwale o sontso qadile ho bolellwa ditaba tse molemo tseo Jesu a di entseng. Mme motho e leng yena missionary kapa motho ya phethatsang mosebetsi yona ke ya neng a lehlaha ya phekotsweng. Jwale ha re sheba temana 21, temana eo e re bontsha ho tloha e re bontsha hore Jesu o ile a kgutla. Ka mora hore batho bana ba re ho yena, atjhe ntate rona re kopa o tswe naheng ya rona. Jesu o la kgutla a tshela lewatle la Galileya, mme a tla fihla a emela Kapernaum, mme a emela pela lewatle leo la Galileya. O tla hopola hore Kapernaum ke hona moo mai e leng habo Simone le Andreas. Le mona o fumana bongata bo le teng ba batho bo ba tlileng ba mo emetse. Mme ha o bala ho Luka kgaolo ya 8 temana ya 40, Luka ena hore itse hobane Jesu a kgutle a amohelwa ke bongata hobane ba ne ba mo lebeletse bohle. Jwale o kgutlile Gerasene, ke ena o boetse hape o kgutletse Kapernaum, mme teng o amohetswe ke batho ba ngata ba neng ba lebeletse hore na Jesu o tla kgutla neng kwana a tlo fihla ho bona. Ha o sheba temana ya 22, ke ntse ke re kgaolo ya 5 temana 22 e re bontsha hore ntate
a bitswang Jairus, eo e neng e le e mong wa babusi ba sinagoge. Ke ha atamela Jesu. Ha e ne le mmusi wa sinagoge tjena, ho bolela hore e ne le e mong wa lekgotla lane, lekgotla la sinagoge. Hape boemo boo e ne le boemo bo boholo ka hara Bajude. E ne se motho fela ya ka bewang boemong bono, mme motho eo o na tshwanetse a tsebe molao wa Bajude kapa molao wa Sejude. Motho eo yena ha a fihla a fumana Jesu a le ka hara letshweletswele le ngata le lekalo, a ba fohla batho bana, a kenella ka hare, a ba fihla moo Jesu a leng hona teng. Ha a fihla teng, ya ba o beha kopo ya hae e kgethehileng. Ha a fihla teng, a ba etsa kopo ya hae e kgethehileng, a re, ngwanana wa ka o sa le makgatheng a ho shwa, a ko tle o mmehe matsoho hodimo, a tle a fole, mme o tla phela. Ke Temana 23. Ke re motho enwa Jairus a fohla batho, a kenella, a ntse ba phetla fela, a kena, ba kena. Ha fihla maotong a ha fihla Jesu, a ba itiela maotong a hae. A fihla re ho yena, ngwanana wa ka o sa le makgatheng a ho shwa, a ko tle o mme matsoho hodimo, o tla fola, mme o tla phela. Ha e le moo Jairus a na wela lehlakoreng la batho ba neng ba lwantsha Morena Jesu, ba neng ba le kgahlanong le yena, ke hobaneng a batlang thuso ya Jesu? Ho araba potso ena re ka re, taba ya pele, tsietsi le bothata bo a thulanang le bona, ka nnete jwang kapa jwang o batla thuso. Ho jwalo ba heso, ho jwalo momamedi, ho jwalo wena mmohi, le nakong ena ya rona, o tla bona batho ba sa reng letho ka Modimo, e re ha ba le bothateng kapa ba le tsietsing, ba be ba kopa ho rapellwa. O re rapelle ho Modimo, mme hangata batho ba jwalo ba ntse ba thuseha, e re ha ba thusehile ba makale hore le bona ba utlwile jwang. Empa haholo tla fumana hore taba bobedi, ka fumana hore e entseng hore a kope hape taba ena ke hore moradi wa hae yena Jairus, ko taba ya Jairus ho a etse kopo ena, kore o na rata moradi wa hae haholo, o na rata moradi wa hae ho e reng ha boemo ba hae bo le ka mokgwa ona, kula ka tsela na e tshobotsi yona eo, ebe o batla thuso ka hohle ka mokgwa ka fumanang ka teng. Ke mang kapa mang ya ka mo thusang, empa kgetlong lena o ya ho Jesu, o batla thuso ya Jesu. Batswadi ba bangata ba ile kerekeng, bomme ba ka lebaka la lerato le leholo la bana ba bona. Batswadi ba bang le tla ba bona ba le teng kerekeng mona, kerekeng eo e tsamaisang kapa kereke eo leng ho yona, o fumane ba le teng ka lebaka la ho rata bana ba bona, bana ba bona ba ratang kereke. Jwale batswadi bana ba setse morao bana. Empa ha nako e ntse ya batho bao, o tla nno ba bone batswadi bao, o bona ba se le ba qetella, e se le batho ba yang kerekeng, e le ka nnete se le ditho. Le ho rapela, hobane ba fela ba fumana ba se ba rapela jwale, hobane ba utlwisisa ho botle le lerato e sita le mohau wa Modimo eo a nang le tsona. O fumane ba ikutlwa hore ba ya kerekeng hore ba yo rorisa Modimo ka lebaka la seo Modimo a leng sona, empa qalong ba qadile ka hore ba ne ba rata bana ba bona, ba ilo bona hore bana ha ntse ba ya kerekeng ba ya kae. Sheba Temana 23.
a ko tle o mme matsoho hodimo a tla a fole mme o tla phela. Taba ena ya ho beha matsoho hodimo ho batho ba kulang e ne le ntho e tlwaelehileng, e ne se mohlolo, empa e ne sa etswe ke motho e mong le mong fela tjena. Ne se motho e mong le mong a ka ba sa beha matsoho hodima motho ya kulang. Ho ne ho lokela hore ebe ke motho eo ho dumelwang hore o na le matla a phodiso, o na le matla borapeding ba hae ba bona hore motho enwa ke motho ya jwang. Mme Jesu o ile a tlohella tsohle tse a neng a di etsa mane Kapernaum. Ha a fumana taba yona ena le kopo yona ena, a ba matha a ya lelapeng leo ngwanana eno a kulelang lefu, hobane tsietsi ne le teng moo. Mona Jesu o na potlaka hore ho tle ho thusehe lelapeng la eo e reng ha dintho di le ntle ho yena a lakatse ho emisa mosebetsi wa Modimo. A go shebe Baroma, Epistola ya Moapostola Paulus Baroma kgaolo 12 temana ya 21, e reng o se wa hlolwa ke bobe, o mpe o hlole bobe ka botle. Jesu ha re letho ka hore ntate o ye mong wa batho ba neng ba emisa mosebetsi wa ka, o ye mong wa batho ba ne ba le kgahlano le tshebetso ke e etsang hona mona Kapernaum, hobane o ye mong wa lekgotla la sinagoge o potlakela ho ya le yena ha hae, hobane tsietsi teng, ngwanana wa hae o hloka thuso. E nngwe taba e tiswang ke Moapostola Petrus lengolong la hae la pele kgaolong ya 3 temana ya 8 ho isa temana ya 9, o re ha ele ka ho hong ke re bohle le be le kgopolo e le nngwe, le hauhelane, le ratane le baena, le be le mohau, le be le mosa, le seke la phetetsa bobe ka bobe, le hlapa ka hlapa, le mpe le hlonolofatse. Ke ho tseba hobane le bileditswe hona hore le tle le rue hlonolofatso. Ke seo bahlanka bana ba Morena Modimo ba se etsang, mohlomong ba nka mohlala o Jesu a o entseng ka sebele sa hae ka hore ebe o titimela ho ya lelapeng lona lena. Ha re temaneng 34. Ya ba Jesu o ya le yena, ya ba Jesu o ya le yena. Ena ke thuto e kgolo ho rona, ke thuto e kgolo ho rona re leng ba mametseng thuto ya ka letsatsi la kajeno, re leng baruti, re leng baboledi, re leng baefakgedi, re le basebeletsi, re leng badumedi ba Jesu Kriste. Ke thuto e re rutang hore bobe e hlile ka nnete bo hlolwa ka botle. Bobe ha hona tsela efe kapa efe eo bo ka hlolwang ka yona, bo hlolwa ka botle. Ha Jesu a re ratang bao e leng dira ho lona, o hlile o bontsha taba eo ka ketso ya hore ebe jwale o tsamaya le ya lwanang ha ruta, ya mo lwantshang ha ruta, o tsamaya le yena ho ya ha hae, hobane ha hae mane ho na le tsietsi, moradi wa hae o makgatheng a lefu. Kajeno bothata boo Jesu a bo phekotseng ho baneng ba ena le bona, kajeno bo tshwere ya hanelang hore ba bang ba thuswe. Bothata ba o hlahetseng eo a nang a hanela ha ba bang ba thuswa, kajeno lena bo hlahetse yena ema, jwale bo ha hae.
mme o hloka hore Jesu a mo thuse. Ke enwa o tsietsing Jairus. Jesu ha ana boiphetetso, ebile ha mo hopotsetsa maoba, empa o potlaka ho ya le yena moo tsietsi e leng teng ntle ho potso. Jesu o a makatsa, o re ruta thuto ya hore na re lokela hore be batho ba jwang. Bokreste ha se ho dumela ka hloho, ha se ho oma ka hloho, ebe motho ha oma ka hloho ke a dumela ha o etsa jwalo. Bokreste ke mosebetsi, bokreste ke tshebeletso, ke bosebeletsi, ke tshebeletso e fetolang tlwaelo tse itseng bophelong, ke pitso e biletsang batho ho fetola ditlwaelo tse itseng bophelong. Mmohi e motle, ha re etseng jwalo ka Jesu Kriste ya entseng ka teng, ka moo a entseng ka teng, ke hona moo batho ba tla lemoha hore ho bolela eng ho ba Mokreste. Batho ba keke ba tliswa ke letho le re le buang ha ba bona mesebetsi eo re e etsang le mokgwa o re sebetsang dintho ka ona, ke ona o ba memelang hore ba tle ho Kreste. Moye motle, thuto ya rona ha re emise mona ngwaneso kajeno, moo re bonang Jesu a le tseleng, re santsane re bua ka motho ya tseleng ho ya lelapeng la Jairus, ho ya thusa ngwanana ya lekgatheng la lefu. Ha ntata Jairus e mong wa babuisi ba sena hore a kopa taba eo ho thuswa. Thuto e latelang e tla ba se etsahetseng dipakeng tsa moo, dipakeng tsa ho tloha mona Kapernauma ho ya mane lelapeng lane. Re tla bua ka tse etsahetseng mono dipakeng jwale ho ba teng. Re tle re bone hore na hula ha etsahalang dipakeng tsa leeto lena ho tloha Kapernauma ho ya fihla mane ha Jairus. Re tle re bone ke thuto e latelang ena, thuto ya 37 e fella mona ngwaneso ka tsela lena. Ke a leboha, ke kopa hore ha thuto ena e fella mona, ho na le moo nka ngolang comment, ho na le comment section moo o tlo bo etse ditaba tsa hore na maikutlo ha o ke a mofuta o feng tabeng ena, empa ho etse subscribe, o bonno o share taba ba bang batho taba tsena tseo re di fumaneng. Modimo ntata rona, ho monate ho utlwa mosebetsi o Jesu Kriste a o etsang. Mosebetsi wa o etsang ke thuto ho rona ka mehla le mehla. Re o leboha ntate ka pole ka mosebetsi ona wa mareka, mohlanka wa hao eo a re behelang ditaba tsa mora hao Jesu Kriste le tsela eo a sebediseng ka ona, mme taba eo ke thuto ho rona ba bitsitsweng. Hlonafatsa mmohi malengwana teng, e ba le rona ntate, re etelle pele ka mosa le ka lebaka la Jesu Kriste morena wa rona.